I pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan vlog na kanalu. U današnjem vlogu ćemo raditi šta se desi ako pomiješate Pepsi, čašu jednu, znači čašu, ako pomiješate Pepsi, ako pomiješate ovu kolu bez šećera, kolu sa šećerom koja je ovdje i onda ću morati sačekati da se izlapi, onda ima dosta papir. Znači prvo ću početi sa kolom bez šećera. Prvo ćemo sa Pepsi. Pepsi ona ima mješavine svega u sebi. Znači imamo čašku. Znači samo nije pala bi čaša. Ja kriv što sam snimila video. Znači imamo tu Pepsi. Ovo je dosta. Znači malo Pepsija. Super. Malo kole bez šećera. Super. I malo kole sa šećerom. Nemoguće. Idem trebaš pomoć. Pomiješali smo troje. Evo ga, ima malo manje zato što ne sam puno trošiti, eto, ovo čisto radi zabave video. Evo vidite koliko sam istrošio ovoga. To sve okno. I sad ćemo sačekati da to izlapi. Ok, evo ga, sad moramo popiti. Koliko je uzgači. Super. Tako da probajte i vi ovo kod kuće, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!